Var mı orada? Buldun mu? var mı orada یک جمله var فعله و با م سوالی میشه. var یعنی وجود داره، م هم که میاد کنارش مانند این میمونه که آیا وجود داره، هست سوالیش میکنه. orada یعنی اونجا. معنی کاملش اونجا هست، وجود داره آیا اونجا. buldun mu انگار یه چیزی داره میگرده و دوستش ازش میپرسه که پیدا کردی آیا. buldun mu پیداش کردی. Düzgün karıştırma, eşeleme kadının sandığını. Düzgün. düzgün یعنی درست حسابی انجام بده. karıştırma karıştır میشه همش بزن. karıştırma همش نزن، با ما نه کرده کلمه رو. اشلمه اینم فعل حساب میشه که به معنی پراکندهش نکن، داغونش نکن. kadının kadın یعنی خانوم، kadının sandığını، صندوق خانومو. Oo abicim iyisin. Ne oldu lan? آبی یعنی برادر، داداش. آبیجیم برادر جونم، داداش جونم. ایسین وقتی میخوای به یکی بگی خوبی، سوالیش نه ها، فقط بگی خوبی، وضعیت تو خوب دیدم خوبی، میگی ایسین. ایسین اینجا میخواد بگه که خوبه وضعیتت. نولدو لان، نولدو یعنی چی شده. لان اینجا برای ما معنی ثابتی نداره. مثلا ما میتونیم بگیم چی شده بابا، چی شده هی، ای بابا چی شده. Abi topu var. Ya bırak kadının özel eşyasını karıştırma. آبی تاپو وار. وار که ما میدونیم فعله و به معنی وجود دارد هست. تاپو سند مالکیت معنیش میشه. داداش سند هست. یا bırak kadının özel eşyasını. bırak یعنی ولش کن. özel eşya وسایل شخصی، وسایل شخصی خانم رو ولش کن. kadın که خانم بود. Gazdan basılı bulsana. گاز لامبası یعنی چراغ گازی. گاز لامبasını چراغ گازی رو bulsana پیداش کن. orada یعنی اونجا. bulsana از فعل bul میاد. bul یعنی پیدا کن. bulsana تو پیدا کن. Oradan. Abi haberin yok mu senin? Ya ne yapacaksın oğlum sen tabii. آبی haberin yok mu senin؟ haber یعنی خبر. haberin خبر تو خبر نداشتی مگه؟ yok mu senin خبر نداشتی مگه؟ یا ne yapacaksın oğlum sen tapuyu. ne yapacaksın از فعل ne yapacaksın میاد که مخففش کرده اینجا گفته. یعنی چی کار میخوای بکنی؟ oğlum یعنی پسرم، پسر من. ولی اینجا معنیش فرق میکنه. سن که تو بود، تاپویو سند رو. چی کار میخوای بکنی سند رو پسر؟ Ben sana gazdan bahsediyorum, bırak tabii ya. Ben sana gaz lambası diyorum. تا اینجا یاد گرفتیم دیوم از فعل دیوروم میاد که اینجا لهجه حرف زدن میگن دیوم و مخففشه دیوروم هست در اصل. براک تاپویا ولش کن سند رو که بلد شدیم اینو. الله 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 هم که یعنی الله خدا. Allah Allah. Abi rahmetlinin başka varisi var mıydı? Abi rahmetlinin başka varisi var mıydı? rahmetli یعنی مرحوم رحمتی. başka جدا. varisi وارث var mıydı؟ var mı یعنی هست وجود داره. var mıydı یعنی وجود داشت بود. Yoktu. O zaman bu topu senin abi. Ben istemiyorum Nuri. yoktu نبود. o zaman bu tapu senin. اون وقت o zaman میشه اون وقت. bu tapu این سند مال توه. senin مال تو. ben istemiyorum. من نمیخوام. istemiyorum از فعل istemek میاد که معنی خواستن. istemiyorum من نمیخوام. Tapu mapu ben hiçbir şey. تاپو ماپو دقیقا این اصطلاح تو زبان ما هم هست که ما مثلا میگیم سند منت هیچی رو نمیخوام. ben hiçbir şey istemiyorum. من هیچی نمیخوام. Malda mülkte gözüm yok benim. malda mülkte gözüm yok benim. göz یعنی چشم، gözüm یعنی چشمم. تو مال و ملک چشم ندارم من. که اصطلاحا ما میگیم چشمم دنبال مال و ملک نیست. Abicim şu tapuya bir bakıver ya. آبیجیم شو تاپویا بی باکه ور. تمام کلمات رو بلدیم اینجا تقریبا.
ببین باکور از دو فعل تشکیل شده. خب باکو یعنی نگاه، ور یعنی bede. باکور نگاه تو بده، یعنی به اصطلاح نگاش کن. داداش یه نگاهی به این سند بنداز. Tamam işte. Çocuklukta gittiğimiz baba tamam işte, tamam, باشه، همین دیگه. işte یعنی همین دیگه. çocuklukta çocuk یعنی بچه. çocukluk بچگی. çocuklukta در بچگی، تو بچگی. gittiğimiz babaannemin köy evi. köy ev یعنی خونه روستا. babaanne مادر بزرگ. بابا annemin مادر بزرگ من. gittiğimiz جایی که میرفتیم. Hadi gel şu köye gidelim. هادی گل. گل یعنی بیا. هادی به کلمه مبهمی که خیلی جاها استفاده میشه و معانی مختلف داره. نسبت به جمله معنیش فرق میکنه و محیط. اینجا تقریبا میشه گفت پاشو بیا شو köye. köy یعنی روستا. köye بریم روستا. gidelim. gidelim هم که میشه بیا، بریم منظور. Ya saçmalama Nurullah. Zaten bunalımda. saçmalama نورالله. نورالله اسم مرده هست. saçma یعنی بیمورد. saçmalama هم میشه گفت یعنی بیمورد حرف نزن، بی خود حرف نزن. ذاتاً که یعنی یقینا. ذاتاً bunalımdayım. bunalım یعنی افسردگی. bunalımdayım تو افسردگی هستم. Bak temiz hava alacağız. Ayağımız toprağa değil. bak temiz hava alacağız. bak ببین temiz hava، هوای تمیز. alacağız میگیریم. ayağımız همون از آیاک میاد. توپراک یعنی خواب. توپرا به خواب. değecek یعنی میخوره، بهش میخوره. Elektrik elektriğimizi atalım. atalım یعنی بندازیم. elektrik اینجا معنی انرژی رو میده. satalım abi köyde. Bak gene elektrik. bak gene elektrik dedi. bak یعنی ببین. gene از یینه میاد که همون معنیش میشه باز هم. elektrik dedi. برق گفت. dedi فعل گفت. Dedi benim asabımı bozdun. benim اعصاب منو bozdun، خرابش کردی. bozmak یعنی خراب کردن. bozdun تو خرابش کردی. Unutuyordum elektrik dedi. tam unutuyordum. tam فراموش میکردم. elektrik dedin gene. bازم گفتی برق. Gene. Abi kırma beni. Gel şu köye gidelim ya. abi kırma beni. kırma یعنی نشکن. منو نشکن. gel şu köye gidelim. بیا بریم همین روستا. Yok Nurullah gidemem. yok نورالله. نه نورالله. gidemem. نمیتونم بیام. نمیام. Tamam git hazırla bavulumu. tamam باشه. git برو hazırla آماده کن bavulumu، چمدون منو. خب بچه ها ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم براتون کلی مفید بوده باشه. برای آموزش‌های بیشتر و یادگیری آسون ترکی ممنون میشم کانالمو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.